Anugerah Wali Nanggro 2015. Hadirin yang berbahagia, inilah 3 anugerah Wali Nanggro 2015. Anugerah Talong Nanggro dianugerahkan untuk lembaga kemukiman. Anugerah Tudong Nanggro dianugerahkan untuk kelompok masyarakat adat, seni dan budaya. Anugerah Dalong Nanggro dianugerahkan untuk pelaku adat, seni dan budaya perseorangan. Penghargaan ini dianugerahkan kepada mereka yang telah mendedikasikan diri dan mengabdi dalam menjaga kelestarian adat, seni dan budaya Aceh.